na futuo mu eti ne de Oyerepa Afutuo ebro esnamotokura enesno kura konkron achane branch de ye kan ya na kwanta dem ma kwa medila wa family ya be ma kwa anka na nim se sella bi wo kumasi ya no kwa e twa ye bi mu no kwasem se hodie test na enya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka tell say ya de se wo mojem ana wo wa be se o hu se wo ya de se wo mojem ya de bi te se typhoid after hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer ye to ni petri mu ye ye fun ana fo be mem ana fo be kwa na bre bo mu ya de na wo bi ana fo ke kaye na HIV test na pese wo ye ni na no wo betumi ahwede ama oba wonyem na pese o ni sa mo fa wo de yi abafa no ye tafo ahina sa anasa ahina nai afi wo pese wo hu se ba ba wo no yo ba na se be ma ni na mu wo ye mensuo fi se abedila wo ye ni wo dida so ye ofidi a maso ye de ye test a wo do ni na bi kasi di ade de che be hwe so fra ye okuma se ofori pro ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu ye ye aduma fi to ada ekosi memne da ye number ni 0244 96 49 22 and a face 0541 143168 Lab laboratory mo After 4 years, I'm free Lab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I branch back where I work Menshia opposite the Zongo gate. And then topic back where I fire become once a prostate. The become prostate once and prostate enlargement. And then they can have prostate. Nti say ya ka prostate organ bi e wo mema ho em say ya te prostate sa ya ka ho asem because so e won fa so bebre e fa e be ma ho nti prostate gland bi a de ketwa bi a she be ma jin so twa na se nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka be ma ho nsuo a ye friend seminal fluid nti is like ade bi a nourish bema nsuo sene be ya one obehia ne hu nkwamwa no ebeye den but ade ba akopa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fam a friend urethra that is baby a bema o Johnson fa nti eho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno so kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Lab services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check it on the size of the prostate no nti ye wo from the year no ye wo sizes are shy who say we no size me normal and I say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni ka no BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no na say prostate gland na America no ade ketwa bi ayankopon abono ba unyini na eno so kese the main cause of sad and the yen share the nimbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na e ma ne ye be ma na eno so jojo nti e from no na ama prostate gland no so kese na de how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk say prostate no unyini a be kese nti so na papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mu a wo be check on as young as oye no say bi a wo 30 years 40 years wo be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi etimede ba ma ho ne say obre wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a wo Johnson abema na Johnson tentem nti ye be friend frequent urination Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no Johnson ya na Johnson side no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumerate anajo Johnson into be hun say instead of say be obe story be 1 or 2 times in the night at Johnson no or to me story be 5 to 6 to 7 times into sano crowd into me na ye obi so ho ase Johnson na
ofilise Johnson one Johnson nyina obehun se na ne bladder no ofilise still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ha so Johnson obehun se ye fe bibi dribbling obehun se oba Johnson na still Johnson e so nyina hu bibi se e fa ho a e se oba medical diagnostic services ye be scans any labs e dey ahwe dey ekoso e fa wo Johnson ho say prostate na ya large and I say other urine problems be na wo ni na ya be shama enti se unya sa symptoms ya e say oba a medical services na ya show enti mostly no complications are what urine prostate enlargement ni say it mean ma urine retention na say because I want to make engine so you know debi ana Johnson ebi aka o Johnson twanu insista no etimi ma urine bacterial infection because Johnson say yankopon abon said that Johnson twanu ye ma APA no this is the case our prostate no push on urethra na ye ka no into Johnson e ba kakra na ejai into debi a o bladder no Johnson bebre wo na ama o infection that infections are here can so it may travel echo kidneys which is adia pa and sometimes so urine retention no the urine no e bebre ana e ka wo ojun so twanuma e move it back to kidneys no your friend of hydronephrosis it is that hydronephrosis are can Johnson na o kidneys na form and develop say MPA no they say Johnson e sign come back to they be free na ama wo kidneys na esene esese ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu se na the kidney failure ne ade bro nti ade esese ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na ansa o de na ba that's how de ne ba medical ni ehwe no na hu sene prostate size no e normal na se kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no se bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ne lifestyle bi no obesama sa complications na wo sa prostate enlargement no hu complications ana problems for fry betimi dey abroad ne say then I make up beginning a bit me ama urinary tract infection into symptoms now order than a bit me increasing more then any be say bia obedun so bebre ne ade and I go hon so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones into because Johnson no ain't mean ember complete no ebi ohana crystals ni bi abobo and a bladder stones etimi ma obstruction stones na ye kan etimi ko wura urethra no mu a ana se bibisa na asa block kwan na etimi mba ni so moja Johnson na etimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and a senior meka before no say hydronephrosis no etimi damage kidneys no and I say mo amunim say kidneys de enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya de esese ye ma ye ni ho e na se Johnson no so o tna se na se o ma ne ye kese no wa mehwe na wa nya bia medications bia no na ya na unni option bia de se ye de rubber ehye o ba mani eno ne ye friend catheter balloon eno so ho complications the brain ne discomfort ne ade and I said you se be me kra we ehye kra one ohukafo intimacy because of rubber na ehye wasem and prostate enlargement na ye kan wasem e betimi aba se prostate enlargement keke e bia kese keke na aye friend BPH e betimi aba nso se kese na aye no cancer ewo nti e fe bibi nso prostate cancer but no because the symptoms now very similar to one another no untimi nka say we medie nye cancer na medie ye cancer you say do din ka bo de ma ba ye no de ode ye wonu ma me utena ha ubewu obusuafo ni ho na mso mo ho na wo fa mo na mso
me hu no menem ne ko mo fa ho ama o ka se emrepom no baba beye me ho ade nti mo fa ne kasai afi si awrade ado wanya adwuma ya tua wo ka wo de me ba yi ahasi man so kakra baby omuton mo fan channel girls man so mami ntiapo liver kidney osori jira ho kra je se yeso ni mu ti Mohammed po jaye esna moto kura ns no kura konkon akyerɛ ne bɛkye de yɛkaeɛ a ne nkwanta dem ma kwa amedila wa family abɛma see TV super there was say logo say count down how many weeks and I gonna never talk by yemi dewu kokromati power e woni ehunu say ye ho odre te se twenentwe ansa na obefra ba enwa no just obebusa Ghana mai ti me so hwe kokromati ye mame na kana wotwe mienu pe kokromati power ye de be ye adwuma ye chiachiam feedback Papa me da wase awinti ma yenu aba obetra sabe yenu aba ni freni a no waso ko school no nyame adomonti ene wakoptua the fees no awo Cape Coast University atievo pa nyame nhyamo wo moa modi aboa yenu abai ave yamba na Doris a wono so fa ni kunu soyiri Solomon achi no ene yamamo ko ekohunu nana komfo afiye nyame adom nana so awe duabo na wo mu a esanso ofa ni kura chinti be ma no dia humtie bo ni dua no wo mo akọ amana na so adani dua no ade amayen ave congratulations to Auntie Naa Christian Journalist Association CJF award awomo emano nyame adum nti wona ye bo wondi no Auntie Naa ni di ka hu bi jumadia ibaso kwase da ebe ya 24 November 2024 awia donko empire mu pepepe I was St. Martin's the Paris Catholic Church ewo Kumasi High School Junction awa tonsu agogo awana dwumadie ibaso Auntie Naa ka hu bi enti yekoso asre wo suru hira ade mana ba wa ne adwumadini a nyame de na ba wa eye enu nti yewura anam no so na sa adwumadie ibaso no evangelist obo one a founder of CJA yewura ba bia wo bia ya chiaw sre wo suru hira ade ma pa obaba donations ayensa kanu na ne kakra bi enie yenua ba bi ewo Black Lake ewo Ohio wa my 500 Ghana cedis so for mami dora ama ye 100 Ghana cedis automatic new site ave adwo brago ne ma wabre ye nkwada enta de enhraba fashions father coffee UK one so my 500 Ghana cedis be see inshaba so ya be see inshaba ne papa awo UK mo edi one so the abreye nyame nshao Doris osai mensa wa London wabre 1500 nínú ba your friend say sister Fia and the buy also the 1,000 called dialysis 1,500 and so called so orphans what they call orphanage na mishano ne twato ya mama Elizabeth was one my 200 Ghana cedis ya kasa fu nyina bom say mo mabo ya na 24th of December ni ato abawie ni boye di ya be ya juma ya ka ya ni die nkoa anu die tiefo pa ya da mo ase ya mamu nyina okay fasten your seat belt Miamuma George Kumpala medo ko at full speed US forward chrome any remaining medio Chrome. US for Chrome. Manhattan for Chrome. New York for Chrome. Oh, Chrome. Yeah, Chrome. Hey, my bro, for them, Muchika, me die. Yeah, Chrome. Yes, Chrome. Mr. Jama Turko classes are you Chrome? I can't get to you Chrome. Thank God it's Friday. Only for your 90. Awe de me akontuni na mi fa America be fia na oba menenete na me pa na chewa se menya
mini kandam ne bi o me ho a ene on ti ase kra ne chese saada no ne de shi ne wa obetimi aya mame enti odi aya me free 16 years a me de hu no na mo France abaye mu no me don grant pa but the way she treat the kwa de me faso nti ama my fed up say nkra ni nyina betimi aya media na say bibisa yeah. Only remember one. Yeah, Friday, dear me, begging them all. Hey, Mr. US to US, Ramate. Now from Nante Ghana, I call you, swear ya. Nayamko. And run your friends, eh? Your friend of Rita Mensa Bonsu. Rita Mensa Bonsu. One I'll say the pana a hookup, Obina Kikamau. Obina Kikamame. Nada when you soon tata wana. Mpacho na makotna New York for years. Benfie beze 16 years na me mefie. Ti me baaye no. Me ma me ene ne namfofo ne nam. Na je so obeye na dan ne namfofo ne ba ko eba. Eti me ofie no omode ne be chia me se kwajo ye de ma from ye no aba pikimu ba ko ye de mam ye no nyamo fra o utumi dwamu nti ye de ma kwajo ne tola so wa woto ne atam market esia wo hwe we su kosi fom wo se ko na wasa hwe so nti ye de mam ye no be jase kwajo hiyam na yumpna ata se si ye so be so be ware we de hiyam na yumpna ti kwajo wana yi no enti ye de my man by no mumienu nyina ho ye mefe na opa man mienu nyina da bi nka me pick baako ba so mienu nyina ho ye ofe na ebe den say me pick baako but no munyina ho ye ofe yes ada den na wo mienu nyina ho hu mo nyina yesi yi baako ase mienu nyina ho ye mefe kojo this is now ye die na ma o choose obalo mpacho me yele no ma minua no de oba ne baaye no ebe ka kire me se ma no sele me memfa ya me mpeki ono no de no obi fa say ye lobby kojo ne wo hodre ye de ma mienu ne baaye o mienu nyina ho ye ofe so ba ko busuani wa tira kojo family no kojo de na wo ye ma kojo ana me ba chawo da bi kame kase bia kojo na me bolumba ma e ma kojo ma ti dia na obi ne kase fe no what enkenye no na your choice. Well, I think get me I'm a choice because of say me but okay no sama me nso me bu ne pa into okay na me no fa na sa na me mbisa na odo no na yo dokan kojo 16 years America usa wo New York Manhattan every many 16 years so wo ba bia Ghana na ma memra meju sana yonko for semba kojo wa ye na dwene se won chusu by force choosing 16 years wo Ghana ba bia wa America me po acho me drew America no na ma yela me chika kra me ma ju se me nko Ghana mu bi mtina me ne American boys na tinti me ja twi ni sa ne me ni nyina kika titwi kwa na wonte ayira afi me ka kra na ma ba na mo ka dia na mete yes 6 years yeah na wanya brofo ni bia nware well abrofo ma no minya ba ko de ne ba fie de ne ba chia momi na ni din de Mary na no fepa na emom baby ane ye kwa asole ne ye muchiche nti mesa yentem tete nti na me koso say okay ti wa bagana na wa ye wadwen so be were Ghana ni ba well ana ma me na force say were Ghana ni bra brefie kwadwo mo kwa mo mrefie efie megua brefo ba brefie o ma me na force say ma ofie na bra ana say wa na wo ye wadwen say wo be fie
Well, no crab me to 1991 207 me ma me so bagana no say me ba be ready o ma me maye ni fie nti emre we de nkene me mra na be ne Diana wo si den Diana bo adwuma nso na wo ko sisi yen so be si dai wani ni fie erade kwajo aye na dwen so be da ne America ni o okatwi ya wonte yere nti uba ya ye di oba ne bai what you so Rita mensa bonsu na odono yeah me choose no because odono odokan because of say na no here me fed sa to so kra no in America na minya oba anka me wale ba America din so obenya oba pa kwajo ne ya wo kasa mama America be ye demonstration oba pa ni America what I so oba pa ebi o na din se obenya de kesa no so ma de na me nko Ghana mu nti me pa cho na se wo na wo nko Ghana mu nti na wo hu ma pa no na ma pa de mo ho chao ka yes am ne man be ye demonstration ti awo kwajo sesi a se ne ngofo bi se TV ne te ko be demonstration na te free crime abaku wase me twesa da bo me akwa medi mu bi na maboa mu am yaye ti na nko Ghana mu nti na wo nya ne awo pe pa cho ashase na ewura no ukọ no ho a o ma ho kwan eba cho ashase no na o baby a otie masem enti meneno eti ono me betra me ma me fie na me pese me di ho na adwene di etimu no na me mitu ne fuse me pese me ne bobla enti onya abotre mame enti enam so tie ma asem ntina ensem bia na busuafo ne katia me no ka kire me enti enumu na nyinsen baaye ti nyinsen baaye no ena me tu kwan ksa kwa abrochile America New York na me sa return e be 1 to 2 years ti me baaye no na wawo ena na busuafo frɛ me say ebra kojo abaya ye de ne ma ze fani tukwan ya ngaze ne ntina Ghana mobla yense se bi ko ba no so choice a odiji utum ne se o ware Ghana ni wakota America ye den ya ni krudin betukwan ebusia hwe wanim ti yese ye ne ma se fa ko America to aso nti o mo ka sa kire me no na me ka cho mo se me nso me ye Ghana ni na enya amamre se o wale o yele a e ka won se force o de ni tukwan ti se free wa kumem free wa kuma wan ka do kwajo ti no wa je se Ghana bo waiting o Ghana sa ji se free wa kumem na beda ni ehuma kumem ba chonka me de ne betu kwa ba me pese awusuafo ne momu na be make decision this me a me pe kwa ba mpredo do say well me hu oba no makwa ba be 4 times at least now so ba ukwa go ahimfi o so makwa me babia o say mensha roba nsana yeshia na menso 7 page asa nya dia me peno no na emom enya ne ope umberaba well opero me pero no na mema kwajo kesa santi di ba pio shia yeso wa okwa kwajo taso umberaba upeno raw gidi kwajo taso ba me fini yokoba na me ni mo ba na adwinti na me sheda de roba ne beble eba ko in America do mo de cheche ti me de ba esa na masago to foforo ba na ha me se me ne me yilibe shia de se ma shero ba ba tap no nshishye no nti beginning no na romantic o metimi kissing ye bibia actually no kissing no nothing no romantic second round cry metimi akonsum fama me nti me ho sane first na wa wo me soleko ojojo mpam
Yedum pasona uberma to boise na Friday fatem udu pasona be hureta to boise wajo super round 2 kana mambo kweyo obi pe kiss me wonya obi so ready kiss me as you no want obi si jam as minyam me go away obi so me be jam as to kojo over round 2 3 and 4 obanse debi now oni ni pedia so to me bema so kojo oni ni pedia so dinti no so debi wadidi amiana. Well, I think me just say na debia de na kono na me style bia so anu yi me. Me wu banche da wa bo. But just when we style bia rate you. Style na be. Well, say. Na unim star. Obi amatra American de. America stars go on. Star se bia ko betimi atene. Tene. Company as you say Adam and Eve or that straight I send you na me so yes I send yes today I say now I send you munkwa but so apostle and then we na record Saturday come on by my I send you musa menkwara me ya adwuma no nye let me try only start be this is cross and I'm actually from me see a friend cross although set him I send you na back no the prayer go am panye no the back team panye now na do da ho ti cross ngwa also nya cross na pe da bia na bere nkana de ameme penisen ke bio a na nko no nso aye bibia amame ba se onim de ope ebia de onim ani asenua Adam and Eve and every tete Adam Eve and Eve from Easter ready ya go po hey de koyo stamina na opa ti untumi nkancha Rita asenua no de momi wo mbio me pesa just ne sepa se fita ne gudanum koyo ba sister chene beginning the no ye kakrama me na chire no jai menyu de na no ye kakrama fita se na na kwe ofie ne de emphasize no yi Mr. kakra stand de na ope me po ba bia obegina ho hey sale ni sisi bewu obia no ni sisi fia ne de yo o sisi fia ai ti o person gina ho de o be fa na da bia attention turn around ale party what and many ante facha me sometimes I was a mouse what attention ebi so a obi o betimi mu baje so abontre ho attention would you pay bia attention stand up ale party kojo na attention meje se no na nanka makoma so bawa eno na wo pepa so wa memi bida se bia eyawo ana brewo eno breadim breadim kra sa jedi obetime school ye kaka de ntie breadim na Ghana forma muntio de wo pe no wo kire na me se me tra American ti na eno na me tae hu se senye no kra na se timu ma wona so kakra na se oda ho flat sa na de bia me mebutu no so no na ma I don't think say na right way enti okay oh na me kan afi me yese me kisi no kra na ni nyina oyi kani no ye afi de wonye kojo obusa wo se die ntia kani uware no o so wo kire no a oye ti die ntia be manager my ya na o die ntia what said that busano sano onye mo ameka se bia na onim
also ye utre na oye anambo fiti ase no ye ti die na manager me name the reason intimate to ne blend and ne blaby and me na ne bland say oh black ojo me kra me butu me yele so ntisa na eze onso ne no eh uko buza obra no bla oba no makonta ba se me person ya ba agina ho uni aba nso ntumi nyina ho so onye na ne wakonta so on ko ade opero no o se sa no ne yele hia enti nyina ho no se na ye the right way ti afutuo be no de ba ni aba no amana afutuo bia o se de ni aba ne ye ne ye de ni aba ne ye ne ye mpacho adentia kojo bra wanim kaka ma opa ye sa no so kra o ne yele hia enti nya wo de nyina ho no eno no oye Adam and Eve no na Yesu kire ye tinye sofo gojo ti sase we na da wakoma so ha opa well atete wache me hwewa atete obi tu yire nana well no kra ne ha me kese obi tu no me hwewa nim kra o facial no kra chems obi tu no tu baba na wa men pa wo betu kwan ya mfie bebre a wo beba fie no na wa men no wa me pa be ma tu fie wa na well omode boy bi ebe chiame omode ne chiame say ye makonta oye oba no ne di oba ne chi na mehwe anamotu a wone meyile ni tua ense ekwan akonta lai wom pa ansa na ma menua ne krade meyile me mame no otin wo kire me say asemesi oba no no obi e wo dada ba me hu se nipa ne da do no ba ni mu ya akonta lai no ono na mi hunu te se obi a ye ti be ma no betra wo fie o oba fie o wa be che no pe oba fie o ba na 7 pebiasa oni mi ntiye ntina mi mpe ni fie o ade wo yina busuafo nyina gu fie ho na ai no mu nyina betena me nchen o ade wo from America banso a ai me bakra no mu wo na wo nware hin na nomte o mo baby ti but o mo ana sheda betena fie o ade nti mitime gazi o mo nkonzo o mo nko ade uba ate well mlebi a metu kwan ba fie bia esa ne kome mitu kwan a meba no mo amu kudu na utu kwan ya wona oye ni nkomodi ete say well me ofre no umane no wo ye wasade umane ni je pa seniska every month you send be say well about $250 osumi bia so try yeah I was yeah na me try one ne bon common so ye flempo de no ya de on na de enche me mpem kra na wa frame me New York yes na de no wan fa bia na akwantuo no so ehia no ko be kan ho a na bra no aye kama dinti no wan fa ranko mpo a cho enke chi no de my credo crampo say come say for now ne de meeting no kra wonim ma wo for kra boa me ma me frame na nse ampo say come ne nko na ye nkra no papers ne ono no de by am so de ne papers afa connection bi nti am so nko je ne passport ni mum emra ba ka onti na je se wo kra wan fa na nko a ono aye na adwene se obetu kwan no ai wa fa ne connection dada ojo ne obe ya tra se yire ne kunu aka wakoma so asempa akere no pacho ai ti denti na o ma kwan me jeri se na ni dida be bi foforo sa na me hono ti se ofie pacho be ofie mako to kwa bia ni yentem ye tie pa be ye ya na wapetu ni maya kamanti ni one menkasa adentia free say mi pie fra bonten boy na o play o run na o sole a o say o ya akonta so tetare no ma pia bonten a o adwen say me fie sa ewia no me ba fie na one o rura akonta no e hye ho ya ko enso atrete me say me di agro be ma na ni wifu abebo me
ekumi asie mi o me fie because already wa marry for na be bo me shock me nyina so why any day wo mu wia me niema ono yire no one mo wo mu wia me niema before ma meche no first time me nsaka niema no ba akubi second time wo ma be wia niema ni nyina inti ni game ne say opese gangsters ne bu me kumi na chese bibia so akata na nyamia o chade me datias could you do this so you be twi wow hra me jedi pa ti na kon wo se da bi sheroba me jedi pa enye se bia opese motete awo nim chese ma wo say pa chankra ne yensia odi mfie se na wonsia me ho no 16 years ni ene makwa animu ai ti roba ne nya wo na opese bia motitim na mpa na opese obenyem ana kwentu na esi na ni so no onu so fire funu biom sese ya emwa no Pacho, or can be bisa, but meme jidie ni say, bibi or because of say, oba me no te nijie mu, nukure mu memfa oba kra me fieda. Ana be madam fukra memfa binsi fieda. Yame ya nukure ni pa mano. Yetiye me ba konhuma me ma menso di bi fi New York every month. Me man no so me me dada because of I'm a good man yeah. Enti me hu de ya oba no aduane kra o de bebla ne nsuo nka ho on no sa de asoma me ba me man kwani nchi on top no biom onu awaduane kra besoma ne ba sa safa koma dada ai nsuo ko ma bi hu nsa nsuo ande menumo de me de be me sakra nka ho na kwadwo ne ti ya ana na ofre no ntra wanim retena mpese me ne odidi yentu nsane di ne monkomo tinka didie mu no na wa sorry na wa sensuo uwia na ocha me hu se na se unantie esesa aduane wo de mankwara mafomu ana na me poto se cha opanya ode enye me de kra adi ntira ontwene meo me ba cha ma take sa action no so enti wo ye de na wenti me catch and say aduane ne bi wa me say me ni gidie wo say me nko a me didi no enti nkebe ya me ne ntonse ni di say de be ya gidie be ba yensem because guy na me ni gidie wo ni mo no me hu so ne ne tonse didi na me a me de me ye ni kuno no ma beto say woni oru ano sesi apesie mu a de asonson mu di na me momo a me ye kuno no me hu so ne me didi da me wisakra na omfi me eno no nti na no so ye masemi ya kojo ka so mame ko so mame na huku yere ti me sure se ne ota oba na jiba wa chao hona me mfunso ni free me fra America ba na me ne me mame ntemunye nti ani na no mame ntemunye ba chao me ne me mame mama wrong choice I remember the day I called mama on the telephone. Me mama. Me peme mama asempa o so peme asem na emom na se a me koba yi na mira kitchen yesa me kono aduane ana o mafia me kakra enti no mafia unko adwuma wa America no one aduane nkomiso me no amede ankora me be no amede a na stove no ase say bia na untia bills lady tia bills lady be kwa African market untia bills me ba cho beze ono ane kache mse meminchi nti na lady dundum no no sano ko yo se so fa kwan bi so ni abrewa kasa cause wa wu amwa nyini unfie na ono so mehwa ni mfie be kwa animu pacho ma mi bia enye se bia bone wo yen ka sorry ono ane do kwa America ono yen ka sorry so nene to me ntwema nso menye there be menena ya din komo yentam ye na me ba news ni se mintime menyo obi a me de mensem toto me ma me ni ba me yele no ono no na
nene edin komo ba me sure so on ka sempa mfa me won won me se me so me ne me ma me nin komo nti ama mommy epe na semta na ko ojo jidi se obata wa oni ba na ode wa ma wo ba die na wa ya obedo oyira chan de ba ma uso jakra wa America na ma mi bu afunu odum no onya hwe die ntia no de chere me study on say na mfie na ekosoro ntibia bibi sa but money pos more but se bibi sa nko na oyira nya fine ebia na kwadwo de nya de ntia ana cause bibi sa na menopause o ma me na oyira nya ba koda unyini well obano in fact oya wonshishe na o no the way of frame ma me ni din komo me sure say eboa me ma me wo na setena mu meet me after mama to so definitely okay for your mama for phone na for your mama and the call no metie wo wow metie una me pesa o for your ne yenwe na Friday why the Tamas is so Monsanini be. Hospital. Now, Dr. Nakacho say, I gave you say, and now, what person only say, oh, I gave you say, oh, I gave you to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 moon, from and from them, and I feel bad for another woman, and I feel HIV test up as a way, you know, with me, I shed the amount. About when your numbers only some from what they eat, about fun way and careful, I feel person who said, Papa will know your back, I said, Nina, when you menstrual, she said, I bet you love what you knew what you saw. Young Fidel, I swear, the letters I would win in there, because the idea of the chair, but you're so from Young Massey or for you, Yanni STC workshop, no any teacher anymore. Jaya, it's my few to other echo sick, remember that, you're not penny. 0244 96 49 22 And I face 0541 1431 68. Lab laboratory work with for your chamo free Lab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And the topic back I have fire become once a prostate. Hospital. Now, Dr. Nakacho say, I gave you say, oh, and now, what person only say, oh, I gave you say, oh, I gave you to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 moon, from and from them, and I feel bad for another woman, and I feel HIV test up as a way, you know, with me, I shed the amount. About when your numbers only some from what they eat, about fun way and careful, I feel person who said, Papa will know your back, I said, Nina, when you menstrual, she said, I bet you love what you knew what you saw. Young Fidel, I swear, the letters I would win in there, because the idea of the chair, but you're so from Young Massey or for you, Yanni STC workshop, no any teacher anymore. Jaya, it's my few to other echo sick, remember that, you're not penny. 0244 96 49 22 And I face 0541 1431 68. Laboratory work. Okay, for your chamo. And some and can has free Lab Services. The same Yanadano. A first topic be a who say a here and there so on for Swana, Yakan was the topic I have a fibroid. The fibroid, send I'm minimum say, I say fibroid, who was them. The a fibroid, area a higher Emma. Into Emma, your reproductive age, that is about what is echo. And fibroid, it's me a higher. And can know, according to researchers, they are the normal say
unya 40 years ekwa na wo at risk of so ubenya fibroid. But from experience me niema yehu no say niema bebre asesa ubehu say nkola ene ema as young as 20 years obeba na fibroid kakraka eda ne yem inti obi be bisa say fibroid ya ye kan eye den ya na den na de ba ne ade inti fibroid yare bia eha ema awode awode ho problem inti obi wo fibroid na awode enya problem inti fibroid no broni be ka se tumor bibi a abobobobo se bo fruit etumi be toto oba awodiem ene ye wo baby a etumi be toto inti wo fibroid ni locations etumi toto wo oba awodiem ena ebia so ne ehunsunsanso inti fibroid na nkasa na ye kan wasem so ubisa say dey na de ba ehun be ye dingasa because according to research no aye difficult enya ade aye hu say ade poti we ena de fibroid ba but ye woni me bia ye ka say risk factors ne me bia etimi likely cause of fibroid ba ko ne family history just say Omame ana omame ni ebi ana wu ni ebi enya fibroid so when we say we closest relatives obi enya fibroid da also wo at high risk ubenya fibroid nti sa na say school enti me phone ni dumti na mpa Monday o ma de kan family matter nti na mpa Monday na ka che ma me ne papa ne minwa na o say eye me mpena me no mu nyina beba no Monday. Rita kache okunu so mana kuma Anthony yem na obeba nini nkomo kache so mana kuma Anthony yem na obeba kojo Mrs. online so chiano more that to say kojo kasa more I want to say na me ado won say ya me ado me so me we kojo kabibi che model te ha me kakra ne se bibia no wa frɛ o ma me ne o papa aye invo me mfɛ me busua bia on se busua se aye me ne o eti bibia na de mommy ne popi ne o ma ye invo ne kutia me na me ma ye ba akofo se me no wo mantie ye busua ne nka bibia ni aya ye timika enti mesraw de ha me na me de abra Auntie Naa no mo so mo waye because save e kono miwu na me ni etiefu bia na ye da nyame asese ye wo ye nya no mo no se wa oba o mo ncha o mo de ye betu ye enti me ni ase me ha mo bi ba me wa hafo ayasumu due mu ne Bible say and the cray and a bema sumdua by entem nti be say utimi ba na so ne cray wo mu a miminim no so utimi be kana e de asumdua be ba entem on say mle bebre metufo a unti enti na mama Rita Uti ura Rachai kabibi kakata kuma Anthony yemoy na mbacho asa nkofo gu achipa Rita abusia na you and him Rita moya bako hunam bako te o gu achi o so mempani a omoye no kojo submission oye wo say masumdue enti just he still loves you masumdue enti ya onkwarasis abusua no muka ho 8 te mumma busua no Rita ka bibi che okunu na me ba so se no school for kwa nyina government enti na make kojo se man kwa jo da obeba okay obe kofie Rita obe kofie and now kofia pesa wa otopono no mano Rita why Rache your man topono na wa first table ho and then she da me pesa wonne ne ton sadidi ukrasre
Rita, and then to send it in there. Rita, I'm going to do that. I said, dear sister. That's a man is a sad thought. See me on the bar on now. Say, I'm in Panama. And on the board for one. So, but two say only need the only about so. So, no, quite, yeah, look what me, my meal, a few and walk on the morning to me call home. No, quite an enemy and up and pay and no mood dinner. Because GB, the other little cartoons are quite dinner. Me even on the city. Aha, nti o se ene topono na mumie no munidi sane kane na moya no no topono na ni di mom kwadwa na nkwa wunidi woni no bedidi kebe ni jisem na esaye me ya se be mantini on kasa me ho me so kwadwo ama kwadwo Rita osibusumi ni one ne yaka unkasa ne ho wayi ne ba ko ama no nso de nkoni se na de nyina ne ne yere tikasa no ho kasa ne ho na ba che no go so me na du say nsa ba wa wikini na se me nua ba ho me nua ba ho na kwadwo na ukasa no ho onfiu ukasa Rita ho onfiu me ba che o ona ne dia ya aka ne ba ye o ya da dia ya aka ne ba ya aka ni po mi na ya aka me ba che o me yele ya mfunso a wonimu I'm sorry wonimu kafla enti me nso me fomo na easy say me pa chew eti na me we ne say for first time wa fom me on me ba fi o sa pese me sa chia na obi a wa fom me won pa chew me nsa me chia eti na me beso wo hunu ne mfonso pa chew wi a na afi e be fan ya e fan because they be no fan hu di e was a kind of situation. Ma Rita, that's all. I don't know me and the bar one of them. Or the Adriana come on, I'm no class, no, the Adriana man is all from men or the Adriana in the bar. And 12 women would cry that be out behind us again if I would look like one when you do. And when you know, choir or the members in a finishing fee, a tenant if when you never feel or catching a woman. Maybe Salam say, Minia, and Emilia, or I am Pena a real one in another damn man, you know, John, and Mayan, one in another day, I will say. One of my bed, some sure they didn't have a feel for you, have the pressure. And it was an amount of people because she had there. Make sure I am a dear or my milk cousin say, they are bad, men come up and tell me, mammy, and feed a baby. My name to say the day glass. You see, your baby I have before them beyond. The best I can be. No, then it's a crack. It's a minute that be out of baby and I'm changing. So once I mean, cast be not mean, yes, and while in the whole oil because and what kind of cassia, one in the other that we are dear or name other family and a wire is time a pair and I'm a hot man and now some good old man. Or name I was not going to mother, my Musa say, we are on a meshiada. Ana jumpone corner say area. Na den tina ma o kan say o ra de be o ba tu say me no ra dan pa so ne me da ba ka kire me say me won o awia de me ma ba je agu me ho awia na wudi mi gina ban tin le pe na be push aye ma me say musa say me yele no adentina say man share condom ani me nhia eno so e yes one share condom me no nhia da bia won me da wa ba won share condom me ba cho da ba ku pe be na ma na nya me mense so me ne mbeda ana me say o oba de wona mense say wunti me ne oba nhia tintina wo say mense no kula ambeboa enti bi ni mense ne nyina nchiro ana me say aso genti de da mi ya de chiro mi ya de chiro no se te da 5 days and sana jako e bi be 2 days no aka da tintina ba so so ne mbeda ene ta da jama no anadia ene ube ade cha bezi mi nyama na cho ko mta pamesi abo timi shimi nde utimi le enti aba ta na nso de na he ana mi se le o de sisa wo share yi na asa na wo le yesi ana me ma wo share mi ka wa ma ko ta de mu dem mo ni ana me ka ta ne fashion ana ni sa na me ka moda me bo achewo nyankopon di madanse se e fi se mi hu ase yele man share roba woni mi nhia me bo achewo hwe nyankopon enimu ne kan kore because okay ma o si please o me share to asa condom ma me ni se ti enkura ensia na wona ma wo enti ya ga na enkura ensia wo mo ba da ti so well enkura ensia no be man na ewo nyo oba na ewo
Drumre bia me ho kire me a en crab ako roba ni timete ana say anything can happen eno na bia e cause so the pregnancy no na ante dia na me share all the time yankopo di madanse say me from America by 4 years ni me yankoi e roba na ma sha je si akra me no kasa eguojo pum e matete sempa woni me say ha me enti me ba cho me ntwantro na kan kure na o samani e ba cho bua ja ko do na ma de begu no hodo pum u ka kira me say US na wo say bo frame enti frame no do mutimi te sa na me ni nyina enti wo di adema wo na afisa ni na de begu ho enti u ba begu ni me mo wa pa ka de je gu ho enti nya se de bia do da bia wo sha condom we asema ba na anu ya menses asemi ya Rita mo bie punu die ma memrem boy be na ne to nse didi no oye wan to cho di bachi ona oye mi nya keto na se wa ware ti se bia ukuru kasa ayonkofa na okododo teso a de na on teso ma na komanto ne yam eba cho na me chama se no kwa nya fiampo da me video oso to mi ba osepe ne niam ba Ghana obeba na unia na wia obewie ni nyina aton esisa twice mani mafie ho da bia obeba ba kokora de ne niam osepe mu dada nso onyi nko no shop wadi ko shop ona munia ya sa kwa bu shop nani awia niam ni nyina ti da bia obeba sentade na odebeba na obesa ni bibia ayira ya wie ni nyina na me pa cha obua enti sada etia na o ma ukuru de nsanhwe na koma so na se oso oka ho asemi ye no unia no kofa squad akunta o ababu na kunta eno so obi onyo mpna unia kuma right ben no wo so begina ukunu anim sa wo babu na kunta wo ma mo baby kura tena abuhie ni nyina motene nchen kofa bonten so for so ba si amabo na kunta ukunu no bi babo wa kunta wo beje no akunta mi nua bande o ye nye kafra menene be kasa kukom aba ne se na unia ni Charles kwa se obabu na kunta unia kuma odu achi menene tu adik asan kiti ga before kana le go mo ato le tawo mo se mo obo me na nse me na me ya ko je wo de kwante na bi esi ti na me ya mo adwuma ana ofie no posi tuna ba ti fi ono omo so na mo to ni eme de na enti dako mi wo na pio kwa me ba no mi kuru be ka tun mi sana sa blanche obi aka chere nto oni me ba ye ti ha bi aba be ye ti aya ti mu na na me aba be ga ana me se na me da ta mo do nsi da ka ta se mo tum de se me ni obi o no ti e no ke ta de ti na aba be ga me ko ni ti ti ba na ka bi ni mu ye ti da na o ka ta se me tu ana na jo bele wo bu mi ti ti ame na nda be ya die wo ku mi fi ona kan ku ta ma tane to ko oda obua obua de o kan nyina mpa chonye ne kure wo bu le sa eza nya chi no me ne ku nyina mo wan ti mi ti fi ne ma ti te bu e fi ne ni ho no ama ara da na woni mo mo ase ana mi di su na mi se ti sa ya se be na rich wati ye lai bi ti ya se ne me na ba ba da Mother me mo da de wo mo an say nyame kopon di madanse say mentome bibia ni anu am obusuafo ade bia me ne adwene bia me no fa bia wo ma ho ka kire wo maame ho ka kire wo papa ho ka kire wo nwia no bibia ni a owura no na wa bem obi o ya akonta oni rice obama wale musa o nanimu ni obo me fom wa me oyewi ni obo ma wa me ni wi fu ababu me shock me ai boy no odede ne shock o omo o ma mrante mienu ba ku be ye mother ma osi uniana de wi fu ababu no omo yi su shock akra wo no so ma me hu nyina twitwa nkro me koda ji be 3 months me na ni mi be bia first one oba na o mother ne ya be fa wo no mu abafia ababu me second time wo ho wa heda ese wada one no aduane sa boys ne ba no
Wa mama ya we se me ba ni mo na mo chie me ni mo na. Wo mo yeyele me na. Mother, ebo me ba mother yi ni bed. Ni waist bed de bo me sa kla. Esa hey na kojo le nti no mbetumi abosa. Because of one idea. We no bibia na one ne ma me ni nua no me fa adwene. Mother me ba jira so. Mother. Ma. O ma me ni wabusuafo te bogey ho. Ni ma me abu ni ma na busuafo te. Ama omu nyina aba ha. Me say omote mo nchen. O ma me o bra. O kuru se odu na mu hu nanimu a na wonua no mpake ko. Wonua kwadwo no kwa pake ko. Wo pake ko a wotimi toa no obeba na wo se pyjamas na wonua ba ma no so se pyjamas. Utuwa no kwa baby a ote fa not no kwapra utuwa no kwapra baby a ote no ukun so be chesi aba no na de wusu udua no wo se pyjamas wusu se wo de mother sorry ma no correct Mesi asema waka wada ma minya akura na waka na se fo yin e ejuada mother wode no crazy me hwenyame anim na afe bla na hanom no so utwa ntra ye be hu se wo me bua ma mu do mu nim ni pa kura woye enti na me mande na me do mu nyina beba ho enti mande ni do mo ba won wakonta obebo ayi obebo na kontada wa fresh squad amo ma bebo me 3 times wasa won me say obra no wo unua no wasa frame aka kire me say on ne ma wifo ne bebo me na next time no me de mensa kan obi emu a obemo ma ba bebo me komi asie me o me me fie ni nyina wo se oye unua ni nyina ni wa wo gina machi me no obi nya asemu anu akogina nipa na chi bibia ni wa wo kan bi mame man de ba cho minya na me kan minya do mu ni sisa wa se wa mempina minya me ma me ni minya no ne abusuafo de na fofo nyina wo we de TV so wo mo ba mempina obi abehuna ka so le mempina so obi na wakofa wo maame no papa ma frɛ wo maame ana ma frɛ wo papa wo mo muto mo baabi bibia ni ana wo ma bɛko ama wo na wo matwa ntro ama wo na wo makova na me maye ba akofo na me mom obi age se me no me ni kamafo ntini age mwadi we me no bla na be kan kura ne nyankopɔn ɔte ase wai wosi ode minua wa ya mempina ana me so da be me wetu akobiara me ko ana me sama ne ba we oba won se me ma me bi wa me nko ana ma ba ho say no me metufu ana joa ma bele obia oteben ye bia hunu se me kasa wonti me kasa ana jo me makreti ma se mu chen makasa kasa metufu a wonti ene me bia ni wa jo mfonso atum on se wa se modin the same entrona na wodigina kasa fidie so a watoa so one sister wo kutia me emu bia no a waje mfonso atum di la cho se wo bla no nya me boy na wo kan na wo me nti me nti so e boy na onya wo boy a wo plate se wo boy adentina se ekunu na yilenya asem otimi bembo me adentina me kobo blawa america na wa be wia me niema obo me fom o ma wifu obebo me obi a me niema nyina se we akra ketwa obra wo ko 40 years so when they do a chia on so at least 35 to 38 wanya kola hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem. And now in one person who say who ya dey say wo mojem. Ya dey to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya toni petri mu, ya from and from them. And after be akwa na be bomi ya dey na wobi. And after you kekaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwede ama. Oba wonyem na person ni sa afa wo dey yi. Abafa no ye tafo. Anasa ina nai. After one person who say ba ba no yo ba na say be ma. Ni nyina mu wo dey menstru fi say abedila wo ye ni wo dey da so. Yo fi ya ma so ye dey test a wodo nyina bi. Kasi ye dey
Etia, better so from your Kumasi or for you. Yenny STC workshop no any teacher anymore. Jaya, it's my few to another echo sick. No minute, you're not Benny. 0244 96 49 22 And I face 0541 1431 68. Okay, for Yetiamo. And some of the Kane has free a medical services. The same Yanadano. A fast topic be a who say a here and there so on for Swana, Yakan was them. The net topic I find a fibroid. The fibroid, send I'm meaning say, movable, I say fibroid, who was them. The a fibroid, a area a higher Emma. Nti ema your reproductive age, that is oba weti so a webu ne nsa eko ena fibroid etimi ehaye enka ne dede no according to researchers ne ade no almost unya 40 years eko na wo at risk of so obenya fibroid, but from experience many ema ye hu no say nyama bebre asesa Ubehun say inkola ene ema as young as 20 years. Obebana fibroid kakraka edane yem. Inti obibe bisa say fibroid ya yekan eye den ya na den na de ba ne ade. Inti fibroid ya rebia eha ema awode awode ho problem. Inti obi wo fibroid na awode enya problem. Inti fibroid no boni be ka say eye tumor bibia abobobobo se bu fruit it's me better to oba awudiem ene ye baby it's me better to enti ye fibroid the locations it's me to oba awudiem ena ebia so ne ehunsun sanso enti fibroid na nkata na ye kan wasem so ubisa say dey na dey ba ehun be ye dey ngasa because according to research no aye difficult enya ade aye hu say ade poti we ena dey fibroid ba but ye wonye maybe aye kasa risk factors nye maybe it may a likely cause of fibroid ba ko ne family history just say o ma me ana o ma me ne bi ana wo ne bi enya fibroid so when we say we closest relatives obi enya fibroid da also wo at high risk say ubenya fibroid nti sa na the say nka oba a medical services na obecha scan na ye hu say ampa unya bi wo bi no unya bi ana say wanya bi and one of the things so ne hormonal pills ne adedi and also your risk factor estrogen level you got the estrogen aye ade bi e we modem and a dose wo ma system nti almost from research you say a dose high risk of it no say those who modem who at high risk of say ubenya fibroid ebia unya o menses in term as early as ubi 9 years ne ade no and that means say only estrogen level no why exposed to it at an early stage it's our high risk of say ubenya fibroid no eno ba ko ade ba ko a etimi e cause fibroid eno no ena yeni ani ayedi alcohol ne nam na yetariwi ena ema oba oso obesity de edenema bebre ne nam nti no one of the risk factors of fibroid no nti so uhena say that means that from the making oba bia at risk of it obi o ana na busia for obi anya bida na onya ne menses normal time na contraceptives on use bi but obeba na no owenya fibroid bi enti na say ade a esese nyina ema obebi a wesiso no ade a esese yema yeni ekoho na ye regular checkup wa medilab ebe hwese fibroid a ye kan wunya bia na say wanya bia ana nkofo bebre ewo notion say idea bi say so oba umu nsa ena moja na eboboye fibroid mpacho entisa nti we say so umu so obetimi anya fibroid nti say wo irregular menses and also ye adefofo nti wo regular menses irregular menses utimi nya fibroid nti say oba na obehwe say wo bia na say uni bia and a fibroid no yo mu different depending on the location na wo wodiem yo ba kwa ye friend intramural fibroid
no nurse wa wode no mfimfi pote na fibroid abeda sisa no pa de ubehun se na ebema o problems bebre ubehun se unyinsen a ebi ho na cause a lot of miscarriages unyinsen a na say se unyinsen a na say ubi ho a onya ne menses a obe bleed sa be 2 weeks 3 weeks no ogusu enya ne menses na fibroid here some of the causes of irregular heavy flowing ebi so ho na ema pain I phenomenorrhagia so be won say unya menses a go through a lot of pain and also ya de baako and you ebi ho so I self serosal fibroid and no dey ya na eda etada wode no ho nti no dey ya na eni ahode no inside and also ne problem ne dey enye to say dey we infinity to some cause and then dey wo awode no infinity and e was pedunculated and also na say was talk bi so na dango wa awode no so nti fibroid no dey obi be ka say dey na mehu wo mehu a ebe ma mehu say ebia na nya fibroid bi and obi na me ka say obi wa onya ne menses no onya heavy bleeding obi so ha prolonged bleeding obi me bleed for be 2 to 3 weeks no ogusu ebunensa obi so ha say ojun so kwa na eye ne ya obi so ha say bi o to ne be hia mpa na onya a lot of pain and also to me outcome mostly no eya de be ma oba ehun se onya me fibroid no o feel heaviness ohun se bibi eda ne yem be hun se ne funa ye kakraka and at that time no be hu no na say ayekese dada enti na make say and that's all twan to so be hun se wo fu aye kakraka ana se bibi sansa no waba and I say intem wa ubehwe ebi o na start kakra bia anka obetumi a prevent ana so obetumi aso anu but one ma check nti obetena wa obetu wani na aye kakraka yentumi enye bibia emwa nti fibroid no so mostly no eya na eba infertility ho a high kakra so we oba unim se nyenyin se na anyim na ofele se wofunu mu aye bidudu ana aye kakraka tumiri bra medilab na yentwa osa na yenhwe de ekoso se fibroid yi na eda woye ma ni nyina yehwe na fibroid aye kan affect ye infertility bebre ewo ma ho nti se na America no fibroid no ade aye important ewo ho ne location ne size no se na me kan first no se bia ye wo subserosal ne ade no nyina ubetwa scan wa medilab ho a eho ne ebeche say oh fibroid a we baby ewo no ehadwen anase ehadwen enye se wo fibroid a che se untimi nyinsen ye won kofo bebre a omo fibroid a omo timi anyinsen awo nti se wo ba ne ebehwe ene na akacho se oh fibroid esun anase esua anase baby ewo no ese se oye bibi fa ho anase bibi sa into be na waba medical services ama ya hwe ye na ebetimi a kire bibia fa o condition ho in case our fibroid be ya kire say this is what is going on and I say fibroid away ebe ha adwen and I say ha adwen ebetimi a hwa ma ehu say o fibroid no betimi affect wa wode wa wo ho ana say entimi affect wa wo ho a ti se na meka no say oba o ho na say uhu say unya mensisa eba bebre ana moja ne ba bebre ana say unya mensisa unya pain bebre ana say awo na ema ni nyina no tumi cover medical services ye be show kama ahwe say problem bi wo ho efa fertility ho ana say fibroid ya ye ka ho asem ena hawa say na be ya enye too late because so wo twan na se fibroid no konani ma na se wo de ba hospital ade e be ka chowa ne se ye be yi wa wo de no ni hwa no nka e ya de anka uhu ne ntema anka oso anu nti e ya membra medical services a ye wo for room opposite SCC yard ana ye other branches wo menhia a e wo opposite menhia zongo gate se mo pese mo fair for more information so a ye number ni 0541 143 168
Main sense is to be 0541 143 1168. And then here, I'm see as Lamoto Kura and there's no crap on Kong. I shall be better than Kaya and contact them. Mamma, Medilla, Familia Bema, and Canadian ministers, they love you, Kumasiano, they try a demo. No custom say, Honey, just an idea say, oh, fair you. Stop hospital. Now, Dr. Nakacho say, I did say, oh, Wojan. And now, in one person only say, oh, I did say, oh, Wojan. I did it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, a 20 percent, yeah, from and a from them, and a from and now, we are now, and a fake HIV test after a week. You know, over to me, I shed the amount. About when your numbers only some from what they eat. About from where you come from, I am a son, and I sang. I feel person who said, Papa will know your back. I said, Emma, Nina, with your menstrual, sister, I bet you love going near what it is. Your figure must wear the letters I would win in there. That's the idea of the chair, but you're so from your must say, or for you, Yanni STC workshop, no any teacher anymore. Yeah, you must feel to what I ever see. Remember that you're not belly. 0244 96 49 22 And I face 0541 1431 68. Laboratory work. for I'm free Auntie Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I branch back where I work Menshia opposite the Zongo gate. And the topic back where I fire become once a prostate. The prostate once and prostate enlargement. And then they can prostate. And to say a prostate organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I won't for so be a bema. And see prostate a gland be a the kit where be a shed be emergency to China. And the other pot and say, I will ensure be a the can't bear my own shoe. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a Can you do? Me ho den pa. And ultimately, plan a fear wasi, then planting, usutim, Busubinsia, Ebia Ninia, David and Prapa, no offer, Nemprapa, Nenanaba, Auntie Naa, and Prapa. Now so called them will be. David said me dano, no, me media, on a year and I, maybe I'm see, I'm Nadia when you find I'm so many to that I'm on number. Meaning in that boom, no coffee, Breman, or Neman debut. Put him away. Who do fear? The ordinary, what the Benkum Nedge or Hene? Who do fear and Platty fear was so smart? I bet that was sorry. What come I tell? I'm for a pa. Thank God it's Friday. Miss Wakuma better on it. Go come here, hey, you are good. What are you trying me? Miss a moment to us a kind of Montana Sabame. Namen Yamonia, Namen opening moment come on. The entire West you fear them premier. Na a year planet that's sorry now. Okay, opening patchery. Farmer Mententel. Everybody and a PM group of companies. Yane be a team of pa near him with dear moody. Me a papa Peter Mensa. Actually, any dear will be pa. Nana was a member. Now I'm in 5 PM bread in Remo. The PM mineral water beba. Na bread the enfama mona mumfano munso. Yampa next month. Ya de yibe bremo. Ya de mineral water ni bibe bremo. Afei so udwumade bia wudie donation no. Upusu ya homa Peter Mensa say. Okay. Obeba. Ya da mo se se mo de pa no abre. Ohima mba chewe. Pa chewe. Sandra. Bacha be wo Accra Veronica Nketia. Auntie Veronica Nketia. Tony and the birthday. Okay. Say me mlam to my phone. Ma very picture hoda than T happy birthday to you. So from Tungwa Bonte to go Mike. Birthday to you. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hooray! Opening battery. Seven fine blue so much soft.
So for dia. Ah, mente ase. What's so birthday man ka so ma to akwa mo. Holland 4. And was first camera so for ni bronya de. What's the bronya de? Ni bronya de. Na yesi sika bia ba menye. Fa also kwaje wo de kwaje. Kwaje ne camera nim na obi ehun se ma anye. Wo de kwaje. Oh, so. Aradia. The apostle. You open the battery. Bacho, we had a boko antenna. I say, me Pepe. Hey, Pepe. Never venom. Pepe, uncle. Bacho, we had a boko. Busha ejo for ma. Omo fans. I will picture time come from Auntie Naa. And you are must say made donation. Sister Kus, omo hwe me. Omo 200 Ghana say from donation mom. Okay, yeah, then almost say. Yeah, me fa ko ya me yere. Chiano uncle. Me don pa Auntie Naa. Pepe. Oh, manager yantana me fa won ka ho nyasa agesa me koba. 24 be bia. All right. Bye bye. House of Folk player Di Maria ne manager betra se me nim se bibi pamono se so de me kobo bola me nim me obe manage me me nim manager we Ewie boko emze afia no ahia na yehu se wo ye program ti me free officer na me se me fa na me so me ne madam fu bi o US ye fe nata yes ya be donate 2000 me ama so bronya denti su so guys on na be di bronya David me bronya di ma ya farmer no manager farmer so for waje ne de ti a wo sori afa to me so me nchen yes me ni abada je o mi hu awe hu de sem nyina we chiri di eye okay opening you best say kwan okay repair mo better yeah that's the manager now player I want to say this is our brochiru eh say anti obo we obo Kosovo nti Kosovo ya fa adwa kobo Kosovo adwa kobo o Kosovo mame no tete be okay manager that's it okay oba pa yenu bi di donation bra ye Kofi Nyameche and sister mo Holland omo bra 500 FM wa ye program aye no Christmas no yenu abema bi so o se ena ye birthday e di edru birthday no so ebeka eno so aka oba pa yenko yanim. All right, top any boy yenko mo ewie yo ewie de boko bacho mi di kodwo ati ame ko fa o baby e fe ne ku free abrafo kokko ben sunyane road ufuru na okota abre na me ne te na me ka me koye no ho ade no ye se o ma me nya no ho ade ti se mesifi ti 2019 ni mun ena nya me ye madom na no nim so besifi na unsifi o be ye no ho ade a jisa wo wasifi bacho wan na me ne o moti me busu afie ti o so ma me nya ti se mesifi 2019 na nya me ye adom ma me ne nyina wo ni sika na me ma sa ma ho de na me di si fie no 7 bedrooms na me si na me bo 3 so na ka 4 nti mi mesin ni ti me ko kwa so e wo konkoli me ko ye adwuma me ko di 2 years mba na o de brema fofora betena me fie na mbusa nso ada ya wa se ni kuno be wa no wa me so me bo ni je so wo bo dan no sunya wansa anya no wade da bi se me wie na se nya mbo a buronye ni ti wo twa wie da na ansa no aye no wade no so se me wie ntinka wie ansa buronye ni mu no na makoye ya dwi so me ko ba ye na se brema na ti won so me ma ni ska o de ne mpra ba se na ni nye owu biom ono no be wa no abetena fie na wo de wa ho de asi ni ni mi enu no esi no no ro de brema na betena no no aduane ma na pa wi ane anwumle wi anu nada sa mi bo so mi nsia ti me hwa na no odin na me kobom papa ma ne me bra no ba ne ko busuafo e ko busa no se no ano ba wa no wale me ni agitum ni agitum ze se me on wale na me so se me so me wale bi
ene sabre no de ne mpra na be hye on na se mpra ne wo ho a ye di boso me say nsia ye di oti asem ni mu ye di asem kro wate wo o ton atwen ba scam abusu be no scam de man na ono de ton ba kagu mic ni mai scam de man na o de akofa ba nchen aba no ne bre man ne o te ho wa busuan fie ebusu fie ni nanim no ton ba nchen ne bre man ti ba nchen ho no o ton na ye ka asem mu fie nti ye ka ne ba na pren a na bre man afre ne fon so man ne hwe camera ni hwe camera ne pren na oba na age atum so wompene ne ye di jae ti di jae ne busa se wo de ne se okuku ene ne de bi no se sifi ne o ka se obeche no amembi ne o che no o ma me miensa ne ono so fa anan ene ye tu nsa gu so ye disika 2 million fi so ono ma wo miensa na ma o so fa anan ono no fa anan ne na nyanyo na si me na me si se na ni fi ono na asase so so block so sika so so amen miensa no so fa anan ne ye gitu mu ne ye da na se de abedwa ense mama bi so ye pa ho ene na busuafo nyina atena ase ene ye gitu ene je one oblema no ne tan atena ho na che de o ma sa akọ oblema ne kuro mu obesia ase okoye okodi mfie mienu she ubisi ase hia okodi mfie mienu no wasan aba fa brama foforo asa nete ho afe eni me o wa wo fie ni afie me ti fie no mo aba ase mi mfifie ono ni fie neje mi si fie nti mi tum frifie odi ma mpuna ebeda no wo so tumi hwe ni di na wo so da ho ade mi pese me di ne bone eja enye bone so pomo be ma ne frifie ho jibi na me mpamo no one ne beda ene ne da ekoso sa aboso me say sisi ade ne de one na tena afi dabi dedi kan no ekoso sa me nsia na ni nyina wa nka de che dabi ade sini wenu mana sini wenu sini nkeka se de madam re ka me pe yo manson basa sa na we manson ne say onu nete o ma wonkoi o sa de be ma beda na ade wo de kodo ato be ma so pa cha dabi ti di enti na wo be ma kwen me na me pe se de abibi boba me ma mi no pe ana ahode ne wo form o me ho de pa antena ti obo apa obo apa wo busense de o ye no o pa che say o se no ntimi ne mentre bi ono ne ne wonkoi abushia ti ye de no de be ma beda busumi nsia na be ma no so wa ba satra atra wa de ne ma ne wo kin ni ntade ne wo kin ja ne mpa bo nya ne sekan ono oni ni nya ne kofu oba ti una no pade ne ba otrim oh me that's your brother me de ko jo baati mato abedin wate macho sa on pa ho asem david ti o mu so ya no pa ma denya ne na nkwan so da kete so nyunyunu macho mo man ka he me ono ne ma na o mu so na be fa o mu no metete o mu no mo nyinyini ti ono obi aka hwe anche oba wani no ma se me ne na wo ono enam so no kuta se tu na hwe sankora miense ni nyina na me de oba se pani won fie se pani no 28 ti die na mofra na kan omo ka bibia na ma me no buofu mle ma ne de na omo support me so mo ye memma ba ne de no on support me ono so be na me de no ko to hairdresser mo upon ho isia o ye adwumagu ne boto yewe busumi nsia mo chei wo ye sa obetena ho na oba no so de ne mpena atena fie ho a asetena no wo ye de no watumi atrase ahwe ho besine ko se ne eni oba wa wo ne na tena bobra mo sifie na ode mpena ba wo sori anopa be ma ni ogoda be ma ni na wo so de oba ba ho ba chora wi ana fo oba ba ho dia ko ye na ese ama me yura akonti na oba kura usoro ba kura ni trimu bie mu kura ama tin oyes ana emenya wan for bada ba choda bi ti okodi mfie mienu no na me konya awu me bi na o de ne oso de no ba fie obedu dabi me de ne ba ho trouble beba nti usoro nti me fa na ma ho nti ma fa na ma ho ena o sa ko fa abre ma we fufuro e odina ono so aba afe ena ti ma me bi ehu mbobo na ma me ni fie na me ti ma me hweso man te se we frifie ho frifie oba me nyoma gudan ana wo se wo ba beton ana so wo pamo wo se o mi free ni fie no ya chemu ama waje o chefa na won fa ni fie na wo de be ma no pa cha da binti na ma me de ne baaye no wo gine se ye ya the ordinary what the bing ya chama ya tunsa ego so abusua mienu nyina hia ntiase aye adwuma emfie se ni
mfie mi enseni ti tumi be na wo de so no oba ya wo di matam sa wa se me fa ni fie man tino me de ba ya no ya friend say e fe no ku efri hey mami e ku efri me chiao ado agoso ya friend ku efri acha wan ku efri bi anyemro anamboa agavie bi ne na so nyansa mfo nom didi ti mo fa ku efri me to line so e ojini fie acha wan ti uba kwai ntina mama de bae no na so na kosi ne plot so when you scan na unsi dai mesi mi ana na unko pa plot na unsi se de ono si kan se ono afamre ma ye mo an ntimi amaba na kwa ma me bo ne de te ube nkrutu djuma no ne koko se na aka ye hweso ni sembe 10 years me ana me ko ye djuma diska bae de ko djuma no why ye bi nsi ni nyina eche no ofa me ye dan de ofa ma no pachego wane tunza no me ana me tunza no me papa na to nsande bae de 2 million di so ye tunza wakobo na busu ya pani na busu ya fo etena se a woje o chefa fie miensa ni waje o chefa ko wono so kon baabi unu na ma wo kwa na abu aka osimu a wa ba ba ka cheze me za ba je aka ho so sa ba je ni fie ntimi ntu fie ka cheze so fa ma no pachego okay eko efri ye dan na de me fam ene wabaso che na ka cheze so fa ma no eko efri ye ukunu kojo kwa tia oni jaya oni ja wale no me na me ne o meno esi fie na wo cheye no ebusua foto ensensie so wakwa abasa wo je fie no me fa ma na fa ma o chena ntina me do aba ante na ti de onso wo no bera beka nyame kunu no senya me ka se me kunu no se ye jai me ka se me yere no ye jai ina ye chefie eno ekwe free Auntie Naa na what say Auntie Naa na one papa dadam da sorry na wo don play di kan abetena fie a woni na branyamu na wanfa ni die kete kwa papa say so no no pa woni we sign pay ti umplanie na wukunu so nie eno hifa ne kan sa se we Auntie Naa pa ja so mo kanyam kiti no ho show ya eni akire mu en se no abeka no o so un plan better fie was 6 months na okuru so to fie aya so Auntie Naa yo yetio ba ma mi hu o Auntie Naa na mi wo peta na so abontele ho no papa firi ana jamba to da ya na wuti ke so ko na yira kwa wota ana ja so temi ana ri ko fi ko ni sa wa ba wo ka ta Bema wo de se wo se atri bra de nkade ne amsu na wo taka no na ti bisa bibia na wo na oba na mi ane ka se wo de anya hwe bibi obi ndana kia se ti o papa ne nta ti no ko tena hwe ebo a hwe be yiri paaye na ma wo nyina be fie na ma ndo ba me ku hwe me kuro me ma me plot ni esi enu adan wo so na ma enu adan no ye be tre me dan ni bubu na ma me ta ko pe enta bodan ko be join na ma ye ko tena honom Auntie Naa be me yetuma high da wa yetuma anya hweda etina me yanta ro kono mi so lia me de kwa ekima na papa so ye top in town wa hwe bo na so ko e ja na me wo ma me yansa wo so wo baba aku aba ya na etina ba ko na ka wo de won ma ni bi na tin no won kan yam ame ba me yansa na wo kan e ba penyi no anti yenche wo no papa ho onya ye tin ye no ba ba yenche e sa me na plan so di mi pa e di odi me e ye na juma eto na tari bibi e di try ye na e fe no eti e ta na ja mi di ko bi so ma ma e bi e ka pito ko e ta se ana o ko no ye ya mi en che da no ta te ki tu e bi dan chen ya e ho no me ti mi do no me di eti wo ye ma wa so mo ni so ni ano pa ama ko da asase no na mi bi di ti da wo fi no ko jam ni apa ko do eni am ni ye ka ta mi bi ko ti tu e bi na me di ye na je bae ko ni ma e se be ti eno nya wo na me busa o Brat dear, mabo or say, Bra must down every a honor some no one or so would him plan. I bet Treffy or Busuminsia or Brown Sunie. Now one can chance away down and now one penumpo. Santa me buzo. Auntie Naa so open na wopoa. Oye ni paboni akasa. Oye ni paboni akasa. Asama me kan me boa. Omro kromo ho ne ebogu se kromo ho.
Ekrom go fo nyina ni. Problem ni din. Ya friend Kwame Bio. Kwame Bio na ya wodai. Oni to me kama tem. Kwame Bio na ya wodai. Na waka na atem. Wo ko hwini ba pa. Onya she. Meme mo akoma. Wo ko hwini ba kasa. Ana me twa na me ti dane pina na. Wo ko hwini. Kwame Bio na akofa no. Me diska no ma na ototo banche no bode na. Wo de ko fa no wo kurom wo no de siase no wana eni wo ye ko hwini pa wo dumienu 12 years ma mo akohoma me mo akohoma ka de betra 12 years ama me de obako to adwumam apon no ho wo ye ko hwini ba pa bra no be fa na wa tumi ahwe o mfie mienu ni ene wa pam wa sa veteran wo kuro mu a wa sa be fa bra ma fofora afini o ba ya wo kata se wo di fie no me fa ma na fa ma o kira see ya atom didie say ya wo ye ko hwini ba pa oba wale mienu ye wo ya ba papa unya ba papa me pese medi wo wu nti eti na me ma kasa ho no me pese medi wo obi kura nya se ni edi na wu obi kura nya se ni ekuna to atwe so no meku ma nya ohwe wo se mi ne kwatie mi ne kwatie didi oba na me ne hotel fie du mi no hwan na di wo me ne hotel fie du mi no hwan na di wo ye ko hwini akasa wo ye ko hwini bebe si a wo kunu mienu aye nyina ye tifie baako wo ye ne pa boni akasa na wo hie ne papa wo ye ko hwini wa mobra no me ba ne wo hia brosai na me dwurugu ya na me ba na wo hia brosai yo na medwurugu ko hwini me no da ma otumi so le ka chem se wabre ene wo ko fa bre ma fofo no ba ka chem se mi ni drama wo ye ko hwini wo mi de me sada de wo nya me be tua wo ka eku efre nya me be tua wo ka nya me be tua ka ba brasa se so awe pa wo ni nya me be tua wo ka kasa nya me be tua wo ka e ko ade me afa so no se wo bre bread ye chese wo be bread ye chese wo be bre pa wo be bread ye chese asa na so wo bre ugu so be bre oba o samre mem